Добар ден, добре дојдовте во новата епизода на Step Forward with M6, подкаст во кој што зборуваме за луѓето, знаењето, вештините и начините на работа кои што ја обликуваат една организација во работењето и во лидерството. Јас сум Дејан Ваневски, бизнес консултант во повеќе области, долгогодишен соработник на М6, и драго ми е што ја добив приликата да бидам домаќин на овој подкаст и да имам чест да разговарам денес со Драган. Денес со нас е Драган Војводич, лиценциран тренер и консултант на Sandler Training, глобална организација специјализирана за развој на продажни системи, лидерство и култура на перформанси. Драган има многу години работно искуство, повеќе од 2 децении колку што успеавме ние да истражиме, со компании и лидери од различни индустрии, помагајќи им да изградат прво дисциплина во продажба, јасни процеси, одговорност во работењето и тимовите и да градат начин на размислување кој што води кон долгорочен успех. Во оваа епизода ќе разговараме за продажба, учење, мотивација, лидерство и менеджмент како еден интегриран систем, а не како одвоени теми. Тоа што е за почеток многу интересно едно прашање што го имаме подготвено за Драган е дали продажбата е талент или систем кој се учи. Prvo želim da se zahvalim ljudima koji su me pozvali u M6, Elenu Mladenovsku, pa onda i tebe koji si zapravo moj domaćin, i želim da pozdravim sve vaše divne gledaoce koji vas prate, ljude koji su prošli kroz vaš trenažni centar i koji su sigurno postali bolja verzija sebe. Tako da, drago mi što sam u Skoplju i ovde se osjećam praktično kao u svom rođenom Beogradu. Uspeh u prodaji je kombinacija jednog i drugog. Dakle, moramo imati na neki način određeni IQ i EQ, znači emotivnu inteligenciju. Moramo imati određeno jedan kognitivni pogled na svet, povezivanje tih pojmova i naravno iskustvo nikako. Ja sam veliki zagovornik učenja, jer često to govorim po podcastima i na predavanjima. Ljudi su često u zabludi, misle da imaju 10 godina iskustva, onda ih ja pitam koliko imaš godina iskustva u uspehu. Ako imaš 10 godina iskustva u slanju ponuda, u nedonošenju kući novca, onoliko koliko ti treba za tebe i za tvoju porodicu i tvoje snove i tvoju decu, onda pitanje u čemu si iskusan. Dakle, da bi sve to prevazišao i da bi počeo da radiš drugačije, bolje i kvalitetnije i da zarađuješ više novca, potrebno je jedno vanredno, kvalitetno, dobro znanje koje je preduslov za građenje veštine. Dakle, znanje i veština nisu isto. Eto, to je otprilike moj odgovor. Super, hvala ti. Nismo spomenuli ono što je to talenat u prodaji. To je jedna rečenica koja je meni jako pogrešno shvaćena. Dakle, u proseku talenat se doživljava tako što neko puno priča, neko ko je dosadan, neko ko je uporan, neko ko je naporan. I onda kažemo, ovo je idealan za prodaju. Ali generalno, ja volim da kažem da talenat za prodaju znači razumeti ljudsku dinamiku, razumeti biologiju mozga, jer često ljudi iz pogrešne namere su viđeni kao pretnja u razgovoru. Dakle, taj stereotip koji sam rekao malo pre, uporan, dosadan, puno priča, što kažemo da je talenat, zapravo je sve suprotno talenta. Za mene je talenat u biznisu, u prodaji, emotivno razumevanje prvo svojih nedostataka, svoje ranjivosti, osvestiti te stvari i staviti ih u funkciju kontrolisanja. Dakle, ne postoji čovjek koji je savršen i kada razumem svoje slabosti, svoje mane i svoje ranjivosti koje sam dobio pre svega od svojih roditelja, jer mi živimo život naših roditelja. Onog trenutka kada prihvatiš odgovornost za sopstveni život i kažeš ja ne živim život kakav bi želeo, nego živim život kakav de facto živim, koji mi se ne sviđa, to treba da rešiš konflikt u sebi koji su ti dali roditelji. Onda možeš da uđeš u jednu divnu metodologiju kao što je Sandler, da naučiš o sebi i da shvatiš da je talenat zapravo u prodaji ne biti viđen kao pretnja. Jer čovekov mozak je satkan tako da preživi pored nekog. Čim te vide kao pretnju, poželeće da se otarase. Jasno, hvala ti.
Sad samo da se надоврземе на ова прашање, едно многу контроверзно, ајде да кажам и во многу индустрии присутно прашање, која е разликата помеѓу продажба и преговарање? Низ конкретен пример, ако можеш да ни дадеш. Evo, daću ti konkretan primjer tebi i tvojim gledalcima. Pregovaranje je kada ti meni kažeš, Dragane, jel može to jeftinije? I ja sam pod pritiskom da ne dobijem posao ako ti ne dam jeftinije. Jer mi ti kažeš, imam bolju cenu kod drugog. I onda ja pod pritiskom pucam, zato što nisam treniran za pritisak. I onda ću da svoje emotivne slabosti kompenzujem racionalnim. I onda ću ti ja reći, dobro, ali ovo samo za tebe, samo da znaš. Ok, neka ovo bude popust za našu dugoročnu saradnju. Ovo je pregovaranje. Dakle, definicija pregovaranja je najčešće pregovarati na sopstvenu štetu. Zato što ono što mislim o sebi određuje i nivo i kvalitet razgovora koji razgovaram, koji vodim sa nekim. Prodaja je imati poslovnu komunikaciju ili poslovnu interakciju sa nekim gde pričaš o svojoj ceni i o svojim uslovima. Dakle, razlika među prodaje i pregovaranja u tome što kada prodaješ, pričaš o svojoj ceni i o svojim uslovima, kad pregovaraš, pričaš pod pritiskom da napraviš ustupak drugom. Hvala ti. Само да се надоврзам на ова, некако природно ми доаѓа. Имаше едно многу убаво видео пред неколку години од тебе, каде што објаснуваше зошто продавачот не треба да испраќа понуда на мејл. Не знам дали се сеќаваш на тоа видео. И мене многу убаво ме инспирираше тогаш и бев во некоја фаза на развој, на подготовка на неколку понуди и многу позитивно влијаеше тоа на мојот успех, ајде да кажам, во бизнисот. Што е, може подлабоко да го објасниш тоа за нашите гледачи во подкастот, пошто е многу инспиративно беше за мене лично. Dakle, zašto ne treba slati ponude na mail kad ti neko napravi zahtev? Kao kad bih ti pokušao ti dam odgovor zašto je Aleksandar Dima napisao Grof Monte Cristo, remek delo svetske književnosti od 1000 strana i da ti prepričam 1000 strana u tvom pitanju. Ali ću naravno zbog podcasta i zbog naših dragih gledalca da dam neki odgovor. Prvo, jedina sloboda je biti slobodan od zablude. A to znači da metodologija Sandler se bazira na dubokom poznavanju, odnosno učenju naših klijenata, ljudskoj dinamici, ljudskom ponašanju, ljudskom mozgu. Dakle, mala deca vole da igraju igre. Zato što mala deca su iskustveno dobili model od roditelja. Ako su iskreni, mogu dobiti po nosu. Mogu dobiti batine. Onda deca počinju polako da uče da igraju igru. Kako da zaobiđu batine, a da dobiju ono što hoće. Taj model kasnije nosimo i kad porastemo. Dakle, trebamo da znamo, da naši gledalci znaju, da ljudi su naučeni da igraju igre. Igre su neiskreni manipulativan način ulaska u razgovor sa nekim da bi dobio na neiskreni manipulativan način ono što želiš. Ako sad uzmeš analogiju ponude, onda ponuda odslikava to što sam malo pre rekao. Znači, neko želi na neiskren i manipulativan način da dobije ono što njemu treba. Šta je to što mu treba? Cena, uslovi i sve ostalo. Ja volim često da kažem mojim klijentima, pitam ih šta je definicija ponude. Dakle, ponuda predstavlja tajni kompanijski dokument na kome se nalazi cena, rokovi, know-how, metodologija i sve ostalo. Konkurencija, ako je ole pametna, ako je mudra, ako poznaje svoju granu industrije, ona će uzeti tvoju ponudu. Rastavit će je na činioce i shvatit će koliko zarađuješ, kolika ti je marža, koliki ti je razlika u ceni. Dakle, igre se igraju na dva nivoa. Na psihološkoj osnovi i igre moći. Kad ti neko zahteva ponudu, to je igra moći. David Sandler je to nazivao igrom moći zato što te neko tera da uradiš nešto što tebi ne odgovara jer te neko pravi pritisak i prisilu. Dakle, da bi razumeli koncept neslanja ponuda, moramo da znamo da pre ulaska u bilo koju poslovnu komunikaciju moramo imati listu stvari o kojima se ne pregovara. Jer ako tu listu stvari nemam, kad dođem u pritisak, ja ću pući pod pritiskom.
A ponuda je najgori način da započnete s nekim komunikaciju. Hvala ti puno. Okay? Sad, ako od ovde se pomestиме, не сите ова го знаат. Например, врвните продавачи најверојатно го знаат ова. Меѓутоа, како да ги разликуваме обичните продавачи од врвните продавачи? Od vrhunskih prodavaca? Odlično ti je pitanje. Stvarno su ti pitanje inače jako pametna i mudra i sviđa mi se što tako vodiš razgovor sa mnom. Dakle, prosječan prodavač ili prosječan čovjek u prodaji ili prosječan biznismen je jako sebičan. I onaj ko šalje ponudu nekom na upit, on to šalje iz sebičnih razloga. Šalje da bi dobio šansu da dobije posao. Dakle, svaki put kad pošaljemo ponudu nekom, treba da znamo da smo predvidivi u razgovoru. A Sun Tzu kaže, ne smiješ biti predvidiv da bi dobio bitku. Dakle, onaj ko ti traži ponudu, on zna da će dobiti ponudu. Ko je onaj koji je vrhunski u svom poslu, koji svoj posao zna jako dobro, njih je Dejane jako malo. Dakle, on drugačije razmišlja. Jer mi verujemo u Sendleru da je drugačije razmišljanje osnov drugačije strategije. Dakle, onaj koji je odličan u svom biznisu, on kaže ovako, ako pošaljem ponudu, ne pomažem ni sebi, ni njemu da napravi dobru odluku. Dakle, mi kažemo u Sendleru, nemoj se baviti prodajom i slanjem ponuda. Pomogni nekom da donese hrabru i mudru odluku investiranja, a to prevazilazi koncept slanja ponuda. Jer ljudi traže ponudu iz dva razloga. Zato što koriste igre moći i zato što ne znaju drugačije. Dakle, ja u komunikaciji s njim moram da proverim da li koristi igru moći ili zaista ne zna drugačije. Iznenadio bi se kada bi ti možda rekao podatak, možda znaš, da većina zahteva za ponudu zapravo proističe iz toga da oni koji traže ponudu i ne znaju da to može drugačije. Pa zvuči onaka interesno. Најверојатно способноста да се излезе од своите чевли и да се влезе во чевлите на другиот го прави тоа како способност да ги разбереме тоа што нив ги мачи, нели, нашите потенцијални клиенти. Evo sad kad si to rekao, ja ću danas popodne u 3 sata, u 3 ili u 5, ja mislim da je u 5, voditi master klas posle današnje konferencije. Na master klasu ću da učim ljude kako da ne šalju ponude i kako da provere ko je kvalifikovan eventualno za razgovor i da zahtev za ponudom pretvore u kvalifikovan sastanak. Ja uvek zastupam Sendler pravilo. Ne šalji ponude, nego proveri da li je kvalifikovan za sastanak. Jer ako nije kvalifikovan za sastanak, tvoja ponuda će završiti kod konkurencije na stolu. A to ti ne treba. Јасно. Многу убава поента. Сега во принцип ова е се содржано во, ајде да кажам, во филозофијата која што ти ја застапуваш. Еве имаме твоја книга која што многу ме инспирираше, насловот на оваа книга, Зашто златни орao лови вука. Што значи овој наслов? Многу провокативен вака. Evo piše dole, si pročito dole. Jer zna da može. Tako je. Ok. Aj malo više oko toga. Da, moja fascinacija zlatnim orlom je bila prvi put kad sam video tu moćnu pticu kako napada vuka. Dakle, zlatni orao ima sposobnost da vidi zeca na 2 km. Ljudsko oko to ne može. Dakle, zlatni orao ima mnogo jak fokus. S druge strane, zlatni orao kada lovi vuka, on ne napada zeca. Knjigu koju sam napisao je knjiga zapravo omaž zlatnom orlu, koji se u knjizi pojavljuje kao moj učitelj, koji je moj mentor i ja vodim razgovore sa njim. Ja ga pitam zašto loviš vuka kad znaš da možeš biti povređen ili ubijen. A on mi odgovara zato što je to moja priroda. Dakle, on meni kaže dalje, ja kad lovim vuka, ja rizikujem da ga izgubim da bi ga dobio. Dakle, vuk u knjizi predstavlja mog idealnog klijenta. Dakle, da bi napadali idealnog klijenta, moram da rizikujem da ga izgubim da bi ga dobio. Ne možemo napadati vuka sa predrasudom da li mogu, da li smem, da li sam ja za to sposoban, šta ako me povredi. Dakle, zlatni orao je u knjizi mnogo više od samo ptice. On je moj alter ego. Kada ja napadam vuka,
i kada beskompromisno ne kalkulišem uopšte. Jasno. Ili ideš ili ne ideš. Сега, ако се надоврземе на ова, според тебе ова се учи, нели? Може да ги учиме луѓето или по принцип што значи тренинг за продажба и зошто многу од компаниите не прават доволно тренинзи за продажба со нивните тимови? Odgovor je jednostavan. Prvo, počet ćemo od vlasnika kompanija koji su u isto vreme najveće zlo za firmu, ali najveći potencijal. Vlasnik kompanije će pre sebi da kupi Mercedes S klasu nego da investira u svoje ljude. Drugo, vlasnici kompanije su uglavnom finansijski nezavisni. To sad priča na konferenciji. Ali s druge strane, zaboravljaju poniznost i zahvalnost. Ko im je omogućio finansijsku nezavisnost? Nezavisnost, to se vidi u prodaji. Dakle, Kosmos kaže moraš dati da bi dobio. Dakle, zašto vlasnici ne ulažu u svoje ljude ili zašto ljudi ne ulažu u sebe, to je iz stereotipa da je prodaja tako. Dođeš na sastanak, kažeš šta imaš, pošalješ ponudu i onda sediš, gledaš u karte, u horoskop, da li će da ti se vrati kao posao i ugovor. Nažalost, tako nije. Prodaja je ozbiljna nauka. Zašto je prodaja ozbiljna nauka? Zato što prodaju čine dva činioca. A to su dva homo sapiensa. Čim dva homo sapiensa čine proizvodni proces, tehnološki proces u kome treba da se desi neki ishod kao vrednost, usložnjava priču. Dakle, taj homo sapiens preko puta mene ima svoje algoritme. I njega čini dinamika ljudskih odnosa. Ja kao profesionalac u prodaji moram da naučim kako ti razmišljaš. Šta ti je tvoja psihologija ličnosti? Zbog čega se ponašaš predvidivo? Da bih mogao da ti odgovorim i da ti uđem u taj manevarski prostor i da ti pomognem da me ne vidiš kao pretnju. Dakle, prodaja se uči. Prodaja se uči, da. Jasno. Mene su godinama učili na različite tehnike prodaje, korporacije i interesantne kompanije koje se bave treningom i konsultingom. I kad sam prešao iz prodavca u menadžera, sad sam malo preokrenuo na srpski, pošto mi je jednostavnije da postavim ovo pitanje, onda se trebala desiti tranzicija. Tranzicija između lidera i operativca. Sad, kako da taj lider motiviše svoje ljude da budu bolji, posebno kad prodaja ne ide? Kad padaju performanse, kad padaju rezultati, kad se desi kriza na tržištu. Opet se vraćam na grofa Monte Cristo Aleksandar Dimu, da dam siže u 1000 strana u jednom odgovoru, ali ja pokušat ću da ti dam nešto što liči na odgovor. Nije lako. Dakle, ne treba nam ambiciozan plan prodaje, treba nam ambiciozni ljudi. Ako ljude treba da motivišeš i ako treba da im govoriš zašto treba da ustaju ujutru iz kreveta, onda smo radili pogrešan posao selekcije. Ok, to je prva stvar. Drugo, da bi vodio ljude uspešno, moramo da volimo ljude. Kazuo Inamori, predsjednik i osnivač Kyocera Company, ima jednu divnu izreku koju koristim često. A on je govorio, poštuj nebo i voli ljude. Sad zamisli koliko duboka ova rečenica. Poštuj nebo, jer si ti ispod neba. To znači biti zahvalan, skroman i ponizan i voli ljude. Dakle, biti lider u prodaji i voditi ljude je za mene najodgovorniji posao u firmi. Jer to sam danas pričao na konferenciji. Najvažnija osoba u firmi je direktor prodaje. Direktor prodaje sa svojim timom hrani firmu. Najbolje svetsko znanje koje postoji na tržištu i nema para gde firma treba da štedi, jeste investirati u ljude koji ti prave novac. Ti ako voziš Formulu 1, ti ne pregovaraš o pneumaticima, da li su skupi. Ti ne pregovaraš o monokok bolidu. Znači, it's the name of the game. To tako košta. A mi hoćemo da pravimo 10 miliona, 15 miliona evra prihod godišnji, a ja ne mogu da pošaljem čoveka na konferenciju
koje se organizovalo u Skopju, gde je učešće ne znam koliko eura. To je paradoks. Kaj najčesto grešat tije menadžeri na продажба? Koji se najčestite 3-5 greški što gi pravi jedan menadžer na продажба? Ima samo jedna. Mhm. To je majka svih grešaka. To je neponiznost. Ne možeš voditi ljude ako nisi ponizan. Mhm. Jer idealan menadžer prodaje nije idealan. On je nesavršen. I zato je savršen. Jer ljudi ne veruju savršenim ljudima. Možda u američkoj kulturi ljudi veruju da postoji Batman i Superman. Mhm. Mi na Balkanu ne verujemo to. Dakle, kultura ranjivosti i nesavršenosti je prvi stepen razvoja jedne firme i rasta jedne firme. Mhm. Jer firme postiču sindrom savršenosti. Moraš biti savršen, moraš biti super, moraš biti top. Svaki sastanak mora biti ono always be closing, ali nije tako. Život je drugo nešto. Kultura nesavršenosti kod menadžera jeste da ja tebi dođem na sastanak i kažem Dejane, danas ima jako loš sastanak, ne znam šta mi je bilo. Mhm. Ajde, molim te da me odmah brifuješ. Jer šta rade vrhunski teniseri posle meča? Analiziraju meč, je li tako? Mhm. Sa svojim mentorom i odmah uče greške. Firme nemaju najvažniji proces u firmi koji se zove Dejane best practice. Mhm. A зарем не е тоа во спротивност со тоа што не учеа од деца дека мора да ги криеме нашите мани, дека мора да го криеме тој момент, дека на некој начин егото треба да ни биде пред нас за да бидеме успешни, некоја маска, некоја Ajde ovako, ajmo da jedan scenarij da uradimo ti ja. Ti si recimo moj čovek u prodaji, ja sam tvoj šef. I recimo da si bio na sastanku prodaje. Ko je bio onako, tipičan? I ja ti sad pitam, dobar Dejane, kako je bilo na sastanku? онако. To je onako ako je kultura firme nesavršenosti. Ali na moje pitanje, kako će odgovoriti 99% ljudi u prodaji? Топ. To me se Развалио сам. razvalio sam. Pitanje je šta si razvalio? I si razvalio svoj ego, ali svoj novčanik sigurno nisi razvalio. Dakle, zašto meni Dejan kaže da je razvalio? Zato što mora da se brani od mene. Jer on zna unapred da ću ja da ga napadnem ako nije razvalio. U biti, šta hoću da kažem za kraj? Ne možeš učiti nekog ako ne znaš gde je slab. Супер, хвала ти. Ова ме инспирира на една порака што ја добив на еден тренинг од фасилитаторот, кој што во посветата на книгата ми има напишано Dejan, remember, if you want to win in negotiation, you will have to pay for it. Значи, ако желиш победити у преговорима, морачеш платити за тоа. Така да ова скрос ми се поклапа со енергијата што ми ја збориш Супер. сега. Во принцип, многу интересна работа е да тргнеме од промена. Што треба да промени еден типичен sales person или менаџер у sales за да биде подобар и ако сака да напредува? Teško pitanje, kompleksno pitanje, behavioralno zahtevno pitanje. Opet ću pokušati da dam kratak odgovor. Dakle, iskustvo logoraša u Drugom svjetskom ratu pokazalo je da su se ljudi pod patnjom menjali. I u patnji su prihvatili odgovornost za sopstveni život. Opet, druga vrsta ljudi pod patnjom nisu uspevali da daju odgovor zadacima koje postavi život. Predavali su se patnji, što kaže Dostojevski veliki, i Bože, dostoji me samo jedne stvari. Kad dođe patnja, da budem dostojan patnje. Biti dostojan patnje znači biti jednak u patnji. Pogledati je u oči. Dakle, daću ti odgovor, vrlo kratak. Patnja je prvi i osnovni činilac promene u timu, u firmi, kod pojedinca. Ende. Хвала ти. Da. Сад, ми у продај, тоа што најмногу се плашат луѓето е одбивање. Така и у животот. Се плашиме одбивање, дали ќе се допаднеме некому, дали ќе не одбие. Како да го надминеме тој момент во продажба? Знам дека нема краток одговор, знам дека се opet моите... idemo Aleksandra Dimu i grofa Monte Cristo. Знам. Ok.
opet ću pokušati da dam jedan komercijalno ovako marketinški EPP odgovor. Sokrat kaže na ulasku u hram Delfi u Staroj Grčkoj, gde su ljudi odlazili tamo na proricanje svoje budućnosti, pisalo je gnoti se uton, upoznaj prvo sebe. Dakle, moramo da znamo izvorište i biologiju mozga zašto nas boli ne. Ne nas ne boli iz razloga za koji mi smatramo da nas boli. Dakle, ne nas boli na malom, dečijem, infantilnom, nerazvijenom nivou do 5. godine života, gde je najveća kazna za malo dete kad ga mama ignoriše. Ne postoji jača kazna za malo dete od ignorisanja majke. Dakle, mi idemo na prodajni sastanak i mi smo intelektualno, racionalno tu, ali na emotivnom nivou mi smo još uvek nedozreli i još uvek smo nezavršeni. Tako da to ne je zapravo na podsvesnom nivou program koji se uključi kao okidač, gde ja kao odrasli Dragan od 56 godina kad sednem u kola bukvalno krenem da plačem od stresa jer me neko odbio. A to zapravo ne plače odrasli Dragan, nego mali Dragan. Dakle, razumevanje fenomenologija prodaje i razvoj čoveka u prodaji kao neko ko treba da postane ROI, prvo za sebe, odnosno za firmu, je ozbiljan proces i škola i treniranje. Dakle, kao što Fernando Alonso ili Michael Schumacher ili Hamilton ili Senna nisu postali prvaci sveta preko noći. Mnogo je uloženo u njih da bi oni postali to što jesu. Gajenje čoveka u prodaji je ozbiljan zadatak za firmu. Ja verujem da ozbiljne firme imaju ozbiljan trenažni proces kako se pravi novac. Nice. Da. I сега доаѓаме во нова една ера. Ера на AI. Каде што мислиме дека компјутерот ќе заврши 90% или 99% од нашата работа. Како вештачката интелигенција и новата технологија ја менуваат продажбата? Evo, ja ću ti dati jedan podatak vrlo iskren. Radili smo jednu kampanju za moj biznis na LinkedIn. To je bila malo onako eksperimentalna kampanja preko AI-a. Znaš, kakve sam odgovore dobio? Dragan, ovo niste vi. Nemojte da radite ovo, Dragane. Postoji X faktor koji je kosmička nepoznat. Ni ja je ne znam, ni Einstein je ne zna. Zna samo onaj koji je pravio formulu. I u tom X faktoru je sadržano sve, kao XY hromozomi, koji čine to što se na kraju rodi posle 9 meseci. AI je super, ja sam i dalje old school. I ja verujem u jednu sad drugu stratešku prednost. Kada svi koriste AI, ja koristim ono što Homo sapiens i dalje želi, a to je human touch. Iza AI-a se svi kriju. Iza mailova se svi kriju. Iza PowerPointa se svi kriju. Iza videa se svi kriju. Mogu biti savršeni, ali kad imaš telefon u ruke i kad pozoveš potencijalnog klijenta, tu ne može da se kriješ. I tu je sva tvoja snaga, energija i umeće ratovanja, što bi rekao Sun Tzu. Супер. Ти благодарам. Тука сме на иста линија. Јас верувам во human to human продажба и тоа е нешто што меѓутоа од луѓето се очекува да напредуваат и да развиваат нови вештини, како што објасни. Кои се тие вештини на кои треба да луѓето работат во наредните години за да бидат уште поуспешни во ова брзо време? Brzo vreme. I za kralja Artura je bilo brzo vreme u njegovom sistemu shvatanja. I za Nikolu Teslu je bilo brzo vreme u njegovom sistemu shvatanja. Dakle, čovjekov mozak je objektivno subjektivan. Šta trebamo da učimo? Kaže jedan srpski pesnik Jovan Dučić. Kad pogledaš čoveka i vidiš kako izgleda i kako se ponaša, na njemu vidiš ono što hoće da postigne. Znači čoveka koji je satkan od snova, ciljeva, boljeg života za sebe, za porodicu, za decu, na njemu to vidiš. Šta vidiš? Vidiš simptome njegovog ponašanja, odnosno njegovog cilja. A to je njegovo ponašanje, njegovu retoriku, njegov izgled i ono što jede. Dakle, moramo da radimo na sebi, moramo da učimo, moram da imam mentora svog koji će da mi lateralno pomogne da
vidim iza ćoška šta ima. Кој е твојот ментор во моментов? Reću ti imena. David Mason, Susan Sykes, James Abraham, to su moje kolege iz Sandlera. Ja sad idem sa porodicom, idemo u Miami. Kad idemo 17. i 18. marta imamo globalnu svetsku konferenciju. Ja ću biti tamo jedan od ključnih govornika. Pričat ću na temu kako izbjegavati psihološki igru u razgovoru i kako ne biti emotivno vezan u razgovoru. Ja sam s mojim mentorima non stop sam u razgovoru i non stop se debriefujemo. Jer ne možeš sam. Prosto ne možeš sam. Čovjek je emotivno subjektivno biće i sklon je da ne vidi na sebi ono što drugi vidi. Onda je sklon da razumno kompenzuje nedostatak svoj koji je objektivan. Јасно. Okay? Сега и ние сме биле некогаш млади. И ние сме слушале совети од другите и ден денеска слушаме, нели? Инаку не би напредувале. Што ти би ги советувал младите денеска што сакаат кариера во продажба? Wow. Daću ti brutalan savjet. I njima isto. Evo, brutalan savjet. Odluči šta hoćeš u životu. Znači, da bi odlučio šta hoćeš, moraš znaš šta nećeš. Okay. Znači, prvo šta nećeš da bi znao šta hoćeš. Kad odlučiš šta hoćeš, napravi plan za to i kladi se sa nekim na krajnji ishod. Šta hoću da kažem? Ako si rešio da od prodaje praviš pare, nauči barem jedan svetski strani jezik, fluentno da govoriš. Nauči 2 strana jezika. Usavrši svoje ekspertsko polje delovanja, u smislu ako si inženjer, ako si advokat, ako si pravnik, ako si hortikulturista, ako si vodoinstalater, i dođi kod mene u Presence Club program. Da te naučim kako da praviš pare. I kako da te ljudi poštuju, i kako da budeš uvažavan, i kako da živiš život kakav hoćeš. Evo, najiskrenije, brutalna poruka. Nemoj da bacaš pare na MBA programe. Што за тебе значи step forward и во бизнисот и во приватниот живот? Uvek je self-discovering proces. Da li sam danas nekog uvredio? Ako jesam, izvinut ćemo se. Da li sam danas postao bolja osoba? Ako jesam, zašto? Ako nisam, zašto nisam? Da li sam nekom oprostio danas? Da li sam nekog uvredio danas? Dakle, jedna duboka samospoznaja je preduslov da budemo bolji u životu. Dakle, nije bit samo praviti novac. Bit je voleti ljude i raditi to na ispravan način. Dakle, praviti novac, da. Da li izvor sreće? Nije. Da li praviti novac? Da, ali na ispravan način. Dakle, za mene je step forward uvek sagledavanje samog sebe i svaki dan naučiti nešto dobro da radiš za nijansu bolje. На ниво на самосвесност многу ми се допаѓа ова. На ниво на една изјава што имаш искористено пар пати од Ворен Бафет, мислам дека изјавата, не можеш да направиш добар договор со лош човек. Nije Warren Buffett, to je moj kolega Mike Jones, koji mi je rekao super. prošle godine na konferenciji. You cannot make good deal with bad people. I to je jedna od stvarno brutalnih poruka. Dakle, naš posao u prodaju, u biznisu je da tražimo loše ljude i da ih eliminišem. Jer svima se ne pravi dobar posao. А што ако тие луѓе ти се потенцијални клиенти? Kao loša osoba. Pa to je sad, idemo u onaj stereotip Vita Corleonea iz Kuma. Ајде, добар. Ok, znaš, ne sviđaš mi se, ali radit ću posao sa tobom. To je sad intuitivno, individualno pitanje. Може со такви луѓе да градиш партнерство или е во главном трансакција? Više transakcija, ja ću opet reći nešto što ja mislim o biznisu, nemoj da vaši gledalci uzimaju to zdravo za gotovo, absolutno. Ja ću reći moje. Dakle, ja biram s kim ću da radim, ne treba mi svačiji novac, jer svačiji novac nije izvor sreće. Dakle, biram s kim ću da radim. Супер. Фала ти многу. Ја мислам дека имаме доста спонтан разговор. Ја како за крај на овој подкаст имам неколку брзи прашања со твој избор. Можеш на кратко да ни објасниш и зошто би било тоа твој избор.
Ajde da vidim da li ću uspeti. Posebno во твојата експертиза, да кажам, продажба и лидершип. Ајде. Што е поважно, карактер или техника во продажбата? Dobar karakter prouzrokuje kvalitetne tehnike. Значи, карактерот е поважен. You cannot make good people, dobar biznis sa lošim ljudima. Хвала ти. Okay. Дисциплина или харизма? To je kao na pitanju za testove. Disciplina, raditi svaki dan ono što si rekao da ćeš da uradiš bez izgovora, a harizma je jedan od onih elemenata koji mi kažemo lično prisustvo u sobi. Dakle, šta unosiš u sobu koji će neko posle tebe da iznese to sa sobom. Dakle, jedno i drugo. Благодарам. Што е разликата помеѓу релација, односи, градење на добри односи и остварување резултати? Mislim, možeš ostvariti rezultat tako što će zgaziti nekog, slagati nekog, uzeti mu pare, što je prefiks prodaje, što znači prevara. A relacija, ako uzmemo relation je odnos. Matematički odnos kaže da su ove dve, možeš približiš čašu samo u kadar, ove dve čaše su u jednakom odnosu jer su jednaki, u jednakoj su razmeri. Dakle, za mene je relacija, odnos biti jednak. Hvala ti. Многу слично прашање со различна конотација. Краткорочна победа или долгорочна репутација? Biti dosledan sebi. To ti je među odgovor. Hvala ти. Дали во продажбата е поважно да те сакаат или да те почитуваат? Дали у продаji je lakše voleti da te vole ili da te poštuju? Ne moraš da me voliš primarno, ali treba da se uvažavamo i poštujemo. Hvala ti. Brzi rast biznisa ili stabilnost biznisa? Može brzi rast, ali odmah idem na učenje lekcije zbog čega sam porastao brzo. Da li sam porastao na osnovu 5 tendera koje mi napravila neka moja prijateljska monolinija. Ako je tako, moram biti realan prema sebi. Ako sam tako porastao, znači da se nisam razvio ništa. Dakle, organski rast i strateški rast. Organski rast ima svoje limite. Onda dolazi strateški rast. Većina firmi raste organski i posle toga ne zna šta će sa sobom. Супер, тука имам личен пример кај што партнерот мој во бизнисот вика кога Дејан ке слушне некоја фирма многу брзо расте и тоа малку коса што има на главата му се крева заради тоа што нема луѓе што тоа ќе го испратат. И како моje финално прашање во овој брзопотезен квиз, што е поважно во продажбата, луѓето или бројките? Како си рекao прво? Šta je ljudi ili brojevi su važni u prodaji? Pa ljudi, naravno. Bez ljudi nema ništa. Mi smo, što bi rekao Heidegger, jedan veliki filozof, biti čovjek znači živjeti među ljudima. A ljudi prave pare. Dakle, ja preko ljudi ostvarujem svoje brojeve. Dakle, to su kao dve kugle na bilijarskom stolu. Znači, ja kao menadžer sam štap. Štapom udaram u kuglu. Kugla prva, to su moji ljudi. Ljudi udaraju kupce, a kupci odlaze u rupu, a to je prihod. Jasno. Hvala ti mnogo. Da li za kraj na ovoj podcast imaš nekoja lična poraka do našите gledači? Ovo su mi najteža pitanja, verujem mi, kad su lične poruke u pitanju. Evo, daću jednu ličnu poruku. Iskrenost prema sebi je predivna vrlina i osobina. Nismo učeni da budemo iskreni prema sebi, učeni smo da budemo supermeni. Dakle, zašto se u životu menjati? Odgovor je i ne morate uopšte. Ko je rekao da morate se menjati? Ko je rekao da je imperativ biti uspešan i imati novac? Uopšte ne moraš. Dakle, ako radim u pekari i s tim sam zadovoljan, što bi se menjao? Što bi ja sad išao u neku firmu, jurio targete, prodaje, imao pritisak od šefa? I to je legitimno. I ti ljudi su jako srećni. Ali, ako živiš život kakav živiš i nisi zadovoljan tim životom kakav želiš da živiš, ako imaš taj gap, onda se pitaj šta treba da radim drugačije da bih počeo da živim drugačije. Jer ljudi se žale, ali ljudi nisu fair prema sebi, jer tržište i život nagrađuje samo jednu stvar, a to je vrednost na stolu. Ako nemam dovoljno novca,
I ako ne živim život kako želim, to znači da te život ne vidi kao vrednog, da nešto mora da ti da vredno. Dakle, give to get, kosmički zakon. Da bih dobio bolji život, moram da uložim u život. Dakle, moram da naučim neki strani jezik, moram da postanem bolja osoba, moram da učim kako se pravi novac. Pravljenje novca je nauka i to je algoritam rešen davno. Eto, to bih im poručio. Супер. To je bio moj put na kraju. Драган, ти благодарам што беше наш гостин и се надевам во некоја друга прилика ќе имаме уште повеќе време и шанса да разговараме на вакви интересни теми. Evo, ja se zahvaljujem i tebi i opet kažem čelnicima Tikveša i nekako sam se intimno možda i povezao malo i sa vama. Pitanja su ti bila odlična, pogotovo ovaj deo posljednji vezano za ova brzo pitanja. Tako da hvala tebi što si posvetio pažnju za ovaj podcast. Благодарам многу.